иштен кирип келер менен эле баары жашнакай кылып тосуп алышты. Ошо балдарга, ошо элчилигибизге, биздин президентибизге, биздин ошо балдар диаспоранын балдарына баардыгына рахмат. Мына балдарыбыз менен боюнда барлар, мен неберем менен кетип атам. Рахмат айнанайындар, тынч болгула, ишиңер илгери болсун. Таша сүйүнүп, жакшы немеде кетип атабыз баардыгыбыз. Рахмат. Чоң. Разыбыз, бардыгы биз ойлогондой ийгилик өтүп жатат. Биз келгенде эле биздин патриот жигиттерибиз колубуздан жүгүбүздү алып бардыгы түшүнүү менен мамиле кылды. Разыбыз сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Bakkan, sırrıdeli sınıftan bu jakşı bir iyi desteğisiniz. Milletçiliğin prezident gücünü talasını gücünü geldi atayım. Onun için sizlerge bargan vakitte alan iyilikler, jakşılar olsun. Memleket üstü olsun. Buna prezidentimiz sorun başları özlük ham görüp özü şunday gerçi sonlarla söyleşip biz olsun takatlarıp şunday jakşı İsa'nın olurdu. Yoksa iyilik ama neyse bir göcek var mı? Bakma oldu. Amin. Kuday olduk. Bağırına kırmızı üstü, bağırına dens olukta olup, ama neyse gözlerim, baldarız bakma olup, kırmızı bıktı ellerden olup, memleket sönükten isteştik kurulagan memleket olsun. Rahmat, Avrupa'ya gelip, size gelip, bizi koş mamile kılbastan gelip, bu jaka da gelip, köngül burganızlarga öte ыраазычылык билдиребиz. Rahmat. Анан дагы лично ушу келиндердин атынан да баары ыраазы болдук. Аябай кире таксиден түшкөндө эле балдар, жигиттер бизди жашнакай алып, энелерибиз тосуп алып, бир тууган эжесине көңүл буруп, сумкаларын ташытканда аларга да чоң ийгилик каалайбыз, рахмат айтабыз. Ден соолукта болуңуздар, рахмат. Айымдар, булар биздин келечек, ошол үчүн сиздерге терең ыраазычылык айтабыз. Баары кош бойлуу айымдардын атынан жалпы ыраазычылык. Можно через главное. Рахмат.